Inggih ide dani sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Ide dani sareng sami ringgalai puniki titiang jaga aturang satwa Bali sani mamurde Sang Bima dados caru. Pinten katuturan satwa ide Dewi Kunti kairing ngantuk putran idane makelelima ide Sang Dharmawangsa, Sang Bima, Sang Arjuna miwah Sang Nakula Sahadewa. Tan kaucapang ring pemargi saget ide sampun rao ring desa Eke Cakra. Irike raris ide Sang Pandawa kairing antuk biange Dewi Kunti madunungan ring ide Sang Brahmana. Yan kudang warsa kaden suwene sampun madunungan saged ide Sang Brahmana katiben sebale patut ngaturang caru merupa ulam jatma. Iri keraris nangis ide Sang Brahmana sane lanang aduh adi ken-kenang jani ngalih daya upaya apang luput kepatutane mesuang kakenan aning cen jani aturang pianake yan aturang ani istri ia mare madan menek de kalintang sayang iraga teken ieu keto masa yan aturang ceningane lanang ia enu cerik paling melah iraga ajak mekejang subah aturang teken idet ia bake apang tadah ke anggone caru sapunike penganikan ide Sang Brahmana lanang saget nganike rabine sani istri inge ratu Sang Brahmana bangyang titiang aturang ring ide tieu bake mangde ketadah ke angin caru maka baktin titiang ring Ratu Sang Brahmana mangde titiang molihang kedarman oleh ngaturang kasukan ring rabin titiangi pinake pati brate wa asapunike pengenikan biangi matur rares putrane sane istri inggih aji sampunang ngaturang ibiang yan ibiang aturang aji ring ide tieu bake sinah aji gelesede yan aji miwa biang side sire jaga ngemban adin titiang sane lanang ipun kantor alit bangyang dewek titiangi aturang ring ide tieu bake angin caru maka kedarman titiangi ring guru rupake bakti ring kawitan sapunike pengenikan putrane sane istri raris matur putrane sane lanang inggih haji miwah biang usan sane mangkin sungsut bangyang titiang aturang dados caru ring ide tibake titiang jaga mademangipun sapunike atur putrane sane lanang wawa sapunike atur putrane sane lanang kapireng antuk ide Dewi Kunti raris metaken ring ide Sang Brahmana inggih ratu Sang Brahmana yening dados tunas titiang napi saning awinang Ratu Sang Brahmana sungsut sakadya sapunika aduh cening Dewi Kunti suksema nyen aturang bapa kapinangi dewa subuh
metakon ini kesungsutan gelahe ane jani bapa lakar nuturang ini ketotonan cening Dewi Kunti di desa Kala Cakra nenenan ada raja ane Kalintang Kabinau ane mapus pate idetya baka kewijaksanaan lan kewiwahan idani sing ada tandingannya di bumi nenenan tuh ngerana yang parjanane sing ada bani teken iya tur maning ane paling keweuh nyen cening ngetaun parjanane dini man gilihan ngaturang caru ane pine utama apa misi B manusia utawi jatme asiki tuh ane ngawena ide sang Brahmana ngelah kasungsutan buka kene nyen cening wawasa punika ide sang Brahmana mawacana irike raris kecawis antuk Dewi Kunti inggih ratu sang Brahmana ining yuktia sapunika bangyang titiang medue pianak lelima nika pilihan sani pini gedene angin caru tetadahan ipun idetya baka sapunika ide Dewi Kunti rares nganika ide sang Brahmana udah cening Dewi Kunti sing melah nyen bapa ngaturang anak madunungan ane paling utama sepatutnya bapa ane mang tedung dini apang presiden ide sang Pendawa molihang kerahajengan terjadi bapa ngaturang idewa kemu sing ada patut nih cara ketu nyen cening ide Dewi Kunti raris matur ingi ratu sang Brahmana purun titiang matur rasa punika yukti sayang titiang ering pianak nanging pianak titiange punika ane paling gedene muaste sang Bima napi mawinan titiang matur rasa punika ring sang Brahmana mangde presiden ngaturang dados caru santukan putran titiange punika Kalintang Sakti jaga presiden mademang ipune raksasa baka wawa sapunika atur Dewi Kunti ring sang Brahmana ledang ngarares ide sang Brahmana presiden ngaturang carune punika molihang kasukan nah benyang semengne sami parejanane sane wenten ring Eka Cakra sane pole gilian ngaturang caru merero raris kesisin tukadiamunane makte caru wenten makte kebo wenten makte sampi wenten makte celeng wenten makte kambing wenten makte jejanganan punika talar wenten makte inum-inuman sekadi tua arak brandy niwah sanelianan sesampune mejejer carune punika ring sisin tukadiamunane rawuh raris ide sang Bima nyedag drika di tengah-tengah carune ngarepin sagine punika santukan sang Bima sampun nenten boleh ngerayuna raris kerayunang sami carune punika inum-inuman rayunan jejanganan sami kerayunang punika tandu made teke raris ide tia baka sesampune teke ide tia baka mapan sami carune punika kerayunang atau ide sang Bima kedeg raris ide tia baka tanpa samandana raris ngambil kayu ngabut kayu sane gede raris kalempag sang Bima ninten makrisikan sang Bima tetep kantun ngerayunang carune punika
punika raris kacekuk ketenang. Sesampune sapunika ngadeg raris Sang Bima. Sesampune ngadeg Sang Bima, raris ngambil kayu utawi ngabut kayu ke angin gadeg kelempagipun raksasa baku. Wah. Raris saling singse, saling gelut, saling gulat, saling tendang ngantos magejeran pertiwi ini. Bengong sami parjanane rike ngeton kawentenan paguletan sangkali. Pesiatan sangkali ide Sang Bima kelawan ide Tia Baka saling cak-cak saling gulung. Mapan suwe payudane punika lelah kenyal laresipun iraksasa Baka irike limane ketegul anduk Sang Bima. Raris kenyekin kesentun raris bawangne ke ampigang. Santukan bawangne ke ampigang padem raris iraksasa Baka, santukan padem iraksasa Baka, masurya parjanane ring eke cakra. Tur ide Sang Bima maswara, raksasa payu ngamah manusia. Ngawit jani raksasa ide cer miwah raksasa sing dadi ngamah manusia. Wani ngasapunika ngawit punika iraksasa utawi idetya irika ninten malih ngamah manusia. Inggih idedane sareng sami wantah sapunika daging cerita utawi pemargin cerita Sang Bima dados caru. Minam daging ceritane puniki sapesira meduwe keperanyanan keangen becik-becik mangde jatmane molihang karahayuan utawi angin mata tulung ring jatmane mangde molihang karahayuan ninten sekadi ide Tia Baka meduwe kesaktian kangen nguregade metu raris kepademang antuk Sang Bima. Inggih wantah asa punika presida aturang titiang menawi enten kirang langkung titiang nunas gengerene pengampura. Sedurungu pamit tugrayang titiang ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.